Adapun negara yang masa juda malam. Jamun-jamun. Yang jamun-jamun malam. Poh-poh 2 malam saja. Daerah padang-padang tinggi yang jamun juda malam. Nandara macam tu. Muwit. Yang kan nandara yang jin di nandara. Sebab juda malam. Cari dawitnya. Yang juda malam nacik muwit. Ini padang tinggi nandara. Yang nandara di jin. Inan beda guys. Mia jamun kan dara jin hian daranya ina. Ana dara. Hai po 2 malam man kamu uwi. Kai le jin. Bah. Jadi apa masanya kan? Ja'alah malaikat Jibril bak Nabi Ibrahim ni jat Nabi Ibrahim dalam merupa tidak orang agam minta sedekah. Sehingga terus dia nak Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai Syekh orang tua. Natayang terus. Hai Nabi Ibrahim, merana jahit hat kameng, jahit hat harta. Nabi kelung tapoh, kelung satrip kah hana lum pajuh makanan. Apalagi lum pajuh ke kameng, satrip kah hana lum pajuh. Nabi kelung tapoh, kelung urang kasihan tak ada. Nekun le Nabi Ibrahim. Oh, met laki baklong mudah tak ada. Sebab nyan kan tak tahu atau Allah Taala. Nyan ban nekun le Nabi Ibrahim. Met tahu lagi ancit bukan apa. Yang pani tak tahu atau Allah Taala. Met laki pem terbiah happy. Dibegah atau Allah Taala. Allah Taala. Tajak bau orang kaya. Rumah gede tu nang jahat barang kan. Kan tak tahu atau Allah Taala. Atau Allah Taala tapi jaket dan bohji. Pajan je tayo dih Allah Taala, wate ka tutung. Na tutung rumah. Na tutung harta, tutung gede. Yang badu taduk ne basagau. Ya Allah, nya tadrawan becok di kedau mandum. Kita ngajak kafe kata juk Allah Taala. Wate mantangga hana taujuk di Mesir. Yang Nabi Ibrahim nepegah atau Allah Taala memang betul-betul. Sehingga nekul Nabi Ibrahim, wahai run Tuhan, asi gatakeun 3 tasbih, nyan menyatakeun 3 tasbih, seperle harta don bi ke gata. Kahiran ke malaikat, kira saya. Sehingga netes nekun. Subhanallah. Yang dongkeun ke malaikat. Nah. Sehingga kau run Tuhan sebab hidup bola malaikat. Yang sepertiga kambing long cok berkata. Itu malaikat. Tak kena lihat terus ke Nabi Ibrahim. Tak cok lam perlihat terus. Sehingga ketariklah malaikat. Subhanallah nakulam. Ka 2 perlihat rujuk kepada malaikat. Tak kena lihat terus dari Nabi Ibrahim baik tanggung tad. Jadi long hendak payah hale asyik-asyik cok kata. Sehingga antara 3 tu malaikat nakulam Subhanallah. Itu tasbih yang ketiga. Maka gejok kambing yang memandum nyan ban urun Tuhan karena kata sebeh niaga memandum kambing nyan atalun dun bi kata dum sedekah kata. Cok hati-hati aju nyan aso jaga. Kata malaikat. Dan ba kambing. Sedangkan malaikat mungkin nau ge deh langit. Sehingga ni kele malaikat. Ya Ibrahim. Kenalkan nama saya. My name is Jibril. Malaikat je bahasa Inggeris. Ni malaikat hanya bahasa Inggeris. Tahu ya catat dosa Donald Trump demo 4. Sebab bahasa Inggeris demo 4 bahasa apa? Bahasa Inggeris. Mami hanya je bahasa Inggeris demo 4 atau tulis. Berarti malaikat je bahasa Inggeris. Sehingga watan tu, oh draw anu malaikat Jibril. Pakan nu pegak lagi orang Tuhan. Hana lun munau li atas draw anu. Jadi makiban malaikat Jibril. Jadi no kambing tak cok kata di pasal. Oh hanjut malaikat. Yang kambing kalau unjuk ke draw anu. Yang berarti hak draw anu. Kata Nabi dia mereka gobi juk aju.
Kalau kedai yang kita bila apa kau, bajuk pulang, padat. Karena rujuk terkah kau, nampak nak terkah tu. Baik hari, hendak terkah hari. Kah ni pun dah cok aju. Cok aju pulang. Oh dia cik. Tapi nya Nabi Ibrahim atakan Nabi hanale nutung bak walaupun malaikat. Sehingga nak kena malaikat, hai Ibrahim, kepa ilung kameng? Ilung ide hilangin, mungkin gua tak perlu kameng ide. Nyan ho mutando na malaikat, atakan lunjuk cok laju. Sehingga nutulak ni Nabi Ibrahim kameng nyan kepada Jibril hendak hoba nujuk kepada Ibrahim. Cok kamengnya tak bagi kepada fakir-fakir dan miskin yang ada di kotanya. Sehingga matanya nujuk kamengnya Ibrahim ne bagi kepada para fakir. Inan tajok kesimpulan bahawa para nabi-nabi walaupun le harta hana mengikat dengan harta. Maka ji lebih gatian daripada kaya. Adapun tengok-tengok yang kaya nyan alhamdulillah jid tetapi le gedanya bet sampai lale. Atau orang kaya god apabila gadnya nak ibadat hana lale ke agama. Orang gatian gad jid apabila gadnya sabar dan hana lale dengan dunia. Atau gedanya biasa menau menyagap kaya kun. Motor, Honda, yang kedunya mendung. Ni gaknya ngi dengan bruk, sang-sang yang kan dengan dunia, dengan akhirat. Nah pernah tak orang ngi dengan bruk di tanam, dengan tanam. Hana sama dengan me orang gafian, tapi gaknya hana ke ibadat, yang lebih parah gaknya dengan orang kaya. Maka jih lagi tanya, boh gafian boh kaya, yang ibadat tetap kepada Allah. Maka menyegetanya kakaya yang alhamdulillah tetapi tak ibadat, orang gasian pi boleh sabar. Cuman yang tak pegah benar apabila orang kaya taat, orang gasian juga taat, yang lebih pahala orang gasian. Karena berat mencintai oleh Nabi orang gasian ketimbang orang kaya. Hai kedaya kaya, lupa kedaya. Kedaya nak HP sabar, HP-nya tapi kedaya. Kedaya nak apa nak? Yang na mono ada dapat jogu kok mesin lepak dah cari kerek. Hai kadang kok mesin gap lemari. Tak naik dulu ada tarik aja. Yang kedaya oleh malaikat. Benar nak baju bu nah. Gampu angkut kok mesin. Ada pandai kok mesinnya. Oh, mian ada iku bangun tarik, kada perut. Tarik dah, kada hulai-hulai. Yang perlu pegah, Bam Bandung lagi tanya setiap sesuatunya yang kami miliki lagi tanya di dunia, Bam Bandung dipertanggungjawabkan. Le tak miliki, le pertanggungjawaban. Dik tak miliki, dik pertanggungjawaban. Maka lebih dekat orang kasihan daripada orang kaya apabila singa hanek dipertanggungjawabkan di akhir.